Okay, aksepsubliya po. Ti Adda kami manan. Adda ak manan. Tamay may sa angarod mo. Ti lang nga po kasamitan nga radio station din Tire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsam-i. Okay, once again, good afternoon katigiti online. Mandariman nga agbibuya po iti Facebook, and please feel free to like and share our videos to Kabagis Minda. Good afternoon Peter Mark Asuncion, atay man nakalnat abal si Manong kunana toy, and the rest of 37 active viewers ket still counting. Kakurana ditoy ni kabsat nga Emil Castillo of Bugalyon Proper, Ramon Isabela. Yan. Kung na dito text message ko na. Hello, Brother June. Good afternoon to you and to your countless listeners and viewers worldwide. Good luck gayam kani John Mark ang nag-take a civil service examinations. No inaramid na kasla inaramid ko idi nga nag-take na TCS. Sigurado nga pumasamot isuna tinulad ko laeng nagiti giraffe ken pinya in waras kuma nagiti matak. Yan kan patid dugat titingad mo kuna na. Epektibo akasta nga style kuna na. No, nalaing ti kaabay mo kabsat Emil. Ay kasanungay no nang ta agtaltalyaw mo lang di kukuan ti kaabay mo ay kaagpadpada kayo ng agpimpinaliiw. Iso nga iti kasayaatan na ay talaga mga review kamo basit iti civil service ket haan laeng nga stock knowledge. Dapat iti talaga mo't nga mabalin mo nga mapidot. Ayan, kabayatan ti panagtulid ti aldaw. Nasaya at no lagi pom no kasano man ti ag fraction, decimal kung kunana dita, dagiti constitution, anape aya dagiti inserted ti vocabulary kanana apo adupay iti analogy kung kunana dita civil service. Ayan, ke tataman api nga exam dagiti third year high school iti non-prof. Aya, ken dagiti graduate students iti professional. Kaduang kanya kaano nga sumaltadan iti trabaho sa dapay lang ka ag-exam. So medyo malitudan. Siyempre nalipatan ta dagijay inadadal da idin sa dag-exam ay pariga nga parigat. So nagrigat ti si exam kun nadawan na ta nga fresh ti panunot. Isu nga sa kasayatan na no naragpa mo ti may kaalong atawan iti kolehiyo ay kata ag-exam kanti sa prof ta no nalaglagan iti panagtest. Kumbaga ka easy ka lang ata fresh na fresh pa iti panuno mo. Bala ka dapat ita. Ngamsa kas ala nag-examot iti pandakyan ng tsawang tegayim kung ani Adriano Sabado, dagmul kang kag-exam ka, tantaman na makapasaka kung narakanyak. Ay, siya amat, nasulit mo dati panunod ko, para man nag-exam, oy, nakapasak, ang atin na oras. Ayan, once again, good afternoon, kada kayo amin na po, nga kachuchon inalaang ito'y programa tayo, kita igbibiyahe, manarimaan nga gawawid, manarimaan nga adita ting adalan. Kaya ko na natin text line tayo, Manong June, kablaawan man ni Ninong nga, Eddie nga arad to'y sirop ti mangga, daante nga Esther nga ngingag kanyayo, siyak Manong ni Rosel Manong, to ka rin yung man, dajay tuk mam, kunana to'y. And Jenny of Plaridel, kunana, hi, DJ, greet ko nga po anak ko nga ni si Princess Reyna Bartolome, love you anak ko, ingat ka lagi dyan sa bahay, uwi ako mamaya, wait mo ako, okay? Thanks DJ, pakiplay yung namimiss kita, wait ko, thanks mga idol, ako namin 12 nga nag-thank you datoy. Idol, pakigreet ko man ni ading ko nga nag-pudaw ni Negi, to'y sinili, salamat. Una na, nandiyan lang, yung text na. And here's another one, Manong June, pa-request man that they willingly para man kada Georgie and Rowen, Janji and Marshall nga madama nga agdingdingag. It's me, Suping Hasmin ti Gulak. Gulak. Laking gulak ko nung kwan naman dyan. Gulak. And last but not the least po nga text nga basaan tayo. Subliti na naman. Manong yun kablaawa man dagiti tropa ti bantay nga pangulwan ni Kapitan John Kagawad Ojing, Nestor Dondon Baraco, Lando Sente Odette, kastama ni Tanod Mores, Roland sekretaryo, kastama kini Sit Jado kan Balong, o request ko man datay tumang tabaka agkapoy tumang damdaman. Salamat idol. It's me, Kapitan John of Barangay Bantay Difun Quirino. Ay, na yung ba nga pangatayo ta, Kapitan? Ali, man naman tumang titira taas kanta tayo tikat. So nga, I'm sure makantak ore awan ti second voice na.
berkata biru kamu tadi tuh. Kita entah. Okay, once again, damdama ba sita po after our program ay kat turungin men apo iti Jones Isabella para iti panagkasangay ni apo Mayor dita naimbitaran kami apong ag-perform. Ngarod kada kiti medyo kumapo yan titumeng na may isang sonata apo para kada kayo. Ay nagtangka na tumeng tunggal adda babae adumteng kun dita digdiga damdama lang idan ka edda. Ay nagtangka na tumeng tauray no text makipinat na ganen pasaak lang itilod kayat nan makipalot sa kamangan tibalot. Kastat ubrak kakapsa uray itanda agdan asawak single nagpaikon kunak jakman amuno apay apat siyanak na duma iti biktima balasang ken balo patulak angem dimteng didigrata at dana anakat no jak ibalay patayenda. Ay nagrigat gayam ti kastuya babaero maibus ti pigsam maibus ti kwartam pati ka babainam ay awanan dagiti sanikwag nagbibingayan dan awan pa yan pagtaenag amang aklon kaniya. Bagalo yung amin dito estasyon Kuya June pakablao mo man da Carlito Uncle Ayong agin ina natin Sirok Timangga JC Siwit Kuya thank you manong and more power God bless di naman impaga no siya sinuisuna ay nagtangka na tumen tanagadot inagkapakpakanen sustento wada no jak ited agyanak net ti selda ay nagtangka na tumeng ngamdandani akmat nga agpekelen dep pa ek ti babawik nagrigat na tara kinahilig ti babae ay nagrigat ngayam ti kastiya babaero maibus ti pigsam, maibus ti kwartam, pati ka babainam ay awanan gagiti sanikwag nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengag amang aklon kaniyak ay nagrigat ngayam ti kastuya babaero maibus ti pigsam, maibus ti kwartam, pati ka babainam ay awanan gagiti sangikwag nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengag amang aklon kaniyak ay nagrigat ngayam ti kastiya babaero maibus ti pigsam, maibus ti kwartam, pati ka babainam ay awanan dagiti sangikwag nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengag amang aklon kaniyak ay apo karalepas iti sonata ket iti oras sa 21 minutos kalpasan ti alauna ti malam kita nagpartag
May isa pala dyan nakachukong 21 minutes yan. Kung na dito yung text line, kablaawa man manong, jay papak nga agbilbilag, jay bodega kaduana ni Titok nga Jordan. Uncle Dennis, kini Uncle nga, JR, kan kablaawan pa'y manong, ni Antik nga Len, ken happy birthday kini Mamak. Remy, Ronan Jos of Ranyaga, Ramon, Isabela manong. So, pantayo na po iti Facebook Live. Dagiti nag 51 comments nga dagos. And please do. Hello FTD watching from California. Of course, may ever didas ni ng Tessie Golyabang. Ang ko pa nga nagkita since birth. Ayan, and hopefully she'll be going home this December, and it will be our most memorable. To siyempre, adamo mitong agsarak kinininang ko. Iti bunyag, of course, tininang miti kasarak at aduda, si Editada Pela ang aglawlaw mi. Pero iti mamimiss ko talaga is ninang tibunyag. That part of my childhood kat kurang still missing na kunada, and soon ma-fulfill to na agawid ni ninang ko. Ayan, permiti apal ko katagiti ubing, idi patak ng ubing, idi ubingag ta isuda, dati ni ninang da. Siya ka DJ kakaiso nga ninang ko tapan Amerika, iso nga I've never seen her since birth kunak. But thank you very much iti Facebook, ta nag-cruise tilandas mi, talaga nga binirbirop kumat iso na, and luckily, nasa Raka ko, and in fact, I am enjoying her company right now. So once again, good afternoon, Ninang. Thank you so much for coming into my life. Ayan ko na ni Mary Garcia. Gorka. Ay, ag-provide ka no ti sound system iso ta DJ Jones Isabella. So nga dagitay agpapakasoy the John Mark. So iti alaan nyo langan ka DJ monitor tayo, and DJ case iti keyboard, and the rest of our gamit. So, hanyon nga alaan DJ that do mga speakers ay provide dan. So, thank you so much, Apo, Mayor, dita Jones Isabella. Ang tabayanan nyo ito isang by me, kalpasan ti programa, agbiyahe kami nga umay dita. And we were invited, ingganan no bigat, so kitan tayo no, available tayo no bigat. And AJ Ringor, Daus, aloha manong na imbagal orasyo dita watching from Hawaii. Kauai, kung na naman, Kauai. Pa-request man, DJ kanta nga sabon, Hang Loose, Hawaii. TYSM kunana kung maawar na TYSM. Thank you so much. Kita man lang apo ti kadaanan nga tao. TYSM. Nakatado ti ang ko pa maawatan nga shortcut ata. So you have to analyze first. Ayan kita ang hangag parang napukawan dagiti do mga messages na tabunan. So nga agsublitay dito text messages kung ano to ay ngayon bagalo yung mo kuya agreed ko man ni Family Valdez Cristobal Mariano sugitan kan amin na nagdingeg dito ay Halag 3 and 4 request ko man kuya si Siwit tasumala ti taga Halag. It's me Jane Cristobal, thank you kuya. Si Siwit ang kung sa nga kabisado nga kantaan data nga I will try nariga mo no hangko nga padasen. So, John Mark, nadumdumag ka. Amo nga you're on the way here. Hangka katawa balong. No, mali dito pa nagkansyong ko. Kan kata-kata iso aman nga taga Arwas. Nueva Vizcaya. Taamaak sisiwit una ata Lukadno agaman yung tukayan na imayo Isong amaan yung sa tuong sisiwit ko Sisiwit sisiwit ko nung lumawaan burburan ko sumurang
Jamila Yusuf Yapon, watching from Jeddah, Saudi. Good afternoon. Together with Helen Bambalan. And Delia Cantilla is also watching. Good afternoon. Imoy ko binisita, ikaw di subot na. Nang itlog si Dua, maam-amaan siya. Ngayon yumaam-am mo, mampakada kayo. Tapno maagaman yo sa doon sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, no lumawa, burburan ko. Sumurang no gamanyo, asa ko, di nampaamo. Sisiwit ko, sisiwit ko, no lumawa, burburan ko. Sumurang no gamanyo, taas ako, di nampaamo. Kuna naman tayo balasan ko. TYSM stands for you. Thank you so much. Astu, thank you so much. Kuna naman. It stands for. Kuna na. Thank you so much. And good afternoon. From Jan Felix. Of course, nasa iba na sabi ko na. As requested, that was entitled Sisiwit. May isa apong sonata nga nagtaod sa Jay Kalinga. So it's yeah, Kalinga. Et kun ay natambakan tayo ti text messages. Karuba idol kablaawa man aming nga trabahador ti Double E Car Care Center of Antipolo Rizal. Antipolo City. Can you imagine that? Nagadayon nagapuan na. Kang runaan ta Boss May, Boss Bong, Ma'am Raquel. It's me, Jevens Ramirez Cristo. Apunta nakatado mong amin TH na tinaga na. Jevens. Kuna namat. Ayan. Thank you so much. Orin no tag-Antipolo kayo apukat no sumangbay kami dito nga bumisita kat mga laaktumot at may isang screwdriver. Ayan nga pakadaglagi pa kita e-car e-shop yun dito. Tatagitay apuramientas itilugang ko kat inin-ino nga binulbulod ni Jan Mark aumutan. Aumutan naging price na naging 14 katala kung kuna na itinabati laang nga napo iti Jack Rijay. Nga uwampay ti pagpangato na so nung mapirjan nagdaldala na I'm sure hana nga makaawid. Nanyawid namin ni Jan Mark. Iso na kompleto ti ramientas di lugan na Karruba idol kablaaw man amin nga trabahador ay ulit manan pugabutan namin doon ng insent. Kung natin manan, good day Kuya June, please play Mildred. Great ko man asawa ko ni Rodel Reyes nga anak kan mga anak ko da Rodea Faye and Rodney Desmond. Thanks DJ, it's me Ross V. of Jones. Ayan, ulitin mi. Antabayanan na kami abo dita pagtaingan ni Apo Mayor. Sumangbay kami damdama dita. Kuya Jun Kablao man nila kay ko nga nakaidda ti sirok ni Santol ni John Marquez ti Villaflor San Isidro. Request ko man manong tatay maulawak Mildred. Thank you. Yeah. And here's another. Happy listening to my Papang Ruben Takanay. It's me, Erwin. And naimbaga pangal daw yun dito manong June kan ading ko nga John Mark kay kayat mi nga dingdinggan
kada kita kang kantaan nyo no kasting aldaw ti Domingo. Ket kuman nga kantaan nyo DJ Mildred nga iso ti inspirasyon di ti kabaranggayan mi takas nga agbibinalataw kami. Maulawak Mildred kung kunamin. Okay. Ti kong kablao ni Romel Evangelista dito'y Bayog Plaridel. Kablawan amin nga Bayog. Bayog I should say. Bayog Plaridel. Kablawan amin nga kabaranggayan ko. Thanks manong ko. Well, unlikely nakanta mi tatayin detan maulawak Mildred. Nakanta ko na kung naipatukar ko na studio version na daita. But, nasumang po ni Jan Marca kahangadakas nga kantaan may ulit. And, agor ka, mangkita aman ng sunatang mabalik ko nga kantaanan. Kaadwa mo dito ka duet nga sa nungay tatang. Okay, ngarod may isang sonata kakatakitaan taman nga iti mabaling ko kantaon nga may maysak. Ato yan. It happened in old Oklahoma one night beneath the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Apo second voice DJ tinirada di Giant. Please shine down with your light. Kunanan lang. Moon shining on high. Where is my darling tonight? Go send her my love. Tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. It happened in old Oklahoma one night at the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing out high. Hindi mo nag-second voice. Please shine down with your light. Moon shining on high. Where is my darling tonight? Go send her my love.
talaga makapaikawa mo. At siyempre, in-memorize ko nga pirming second voice. Kasi bigla nga may sala. Medyo makapakaikawa. Isong kanain ko mga gabsenan. Amma, taano masursurok ulit aguan man band. Ngayon, mga road nga dati nakarehistro tatang naganda to na mo dita music industry. Talaga na po nga na-email dita ni the 4-decade duo. Kastama di jay abroad. Hanga mabaling nga pagsinainan. Kaya dito yan pirmi nga pimintas si career men di the 4-decade duo. Isang partakam iti agawit palong tapno hana mayaw awan. Kung ano to ni kabagis minda Sabado, Almero Sabado. Kabagis pagkablao man ti happy 60th birthday kini Ninang Resi. Of course, Ninang Resi, our municipal treasurer, iti local government unit of Ramon is celebrating her 60th birthday today. Apo, ayan, thank daksang gasat na awang kami matijay. Nadamot nga roti program akti radyo. But, iti panunod kan puso adita kami Ninang Resi. So happy birthday. Ket naragpat mo titawan nga 60. So you may now avail of the kung kuna nga 20% discounts kadagiti department stores. No, not the department stores. Kadagiti movie houses. Ay na pa drug stores and siyempre oray no pamasahe. Hindi ka mo aeroplano karaman dahita hansamat. So, good health Ninang and stay beautiful. Yan. And kung nanabay dito po, dito ay dumapay nga pangablao dito ay aguro ka ta adu unay okay, good PM po sir. Alo ko nga po product namin kung kuna na mo dito kanya kun. Okay. Ni Gerald Cabusora, Blessed Sunday sir at daak trabaho tata, lunch break ko. Isagot ko man kanta nga sikat baknang ko pero kinibugit ko ani Rachel Senen Cabusora. Thank you sir FDD from Gerald Cabusora. Wow, thank you so much Balong for texting. Ket subject yung Facebook live. Luz Madis Valdez, hello June. Ate Luz Madis Valdez na to ng Ramon. Kaya't kung mamang kablaawan dito anak ko Isuda Redentor, Sydney, Harold, Brian, Dave, Rainier, John, Near, Bradley, Michael, Jake, Kier, Brown, and Klein Paul. Po mga nagnagan da gito yan ako makaulaw. Kat iti kanta nga rin ko siguro mawalawag Mildred jak pingamin na nangaganda ita nga sa miwang kung si kalaangan da nga nakangag apo sa J. Jones ka sa unay apo ti ragragsak da nga sumalsala dita. And of course, good afternoon kayong kakabsat Shoni Navarro of Macau. Oh, kita and Ador Mendoza watching from St. James Batal, Santiago. Seri Kablao kadatay amin kuna na. As well as Rodolfo Olivan and Bangamalam Idol and Rolando Fabro watching from LA, California. And Gloria Baliesel watching here in Merced, California. Apo, talaga nga nakatutoy taga California. And Emilio Sobrevilla Jr. says here, good PM Idol. Pahikablao man ni baga ko nga napintas nga agning tata ni Vilma dito ay Butuan Seri Mindanao. Oh, you see talaga nga international tayo ay national. Nagad-adayo from Butuan Seri. Okay, Monica Cortez, good afternoon Idol, watching from Dubai. Kunanam. And Noel Valdez Expression, hello from Naples, Italy. Naples o Naples? Naples siguro dito And the rest of our viewers iti Facebook at anang ay tatama nanti kanta akon nga may san apo natin mangka din nalpasan di bedgon kita manan ti kanta nga ag may sa imno dagiti classical old Ilocano songs agat ay kabisado tayo da kita ayan kay ating ata awan matika wak nga agkansyon nga may isa nga matay ada nag-request iti tayo ko ti baraha ko na ay baraha kumpare ko na nang malipata mo tandayan nan ato niyo
Good PM manong pahikan tayo man kumpare. It's me Jets of di namin pagano sino from 9728 iti number na. So di kumpare is a perfect song for me kasi siya tinang kansyon dahil hindi recording na. Ayan, so para kata kayo amin na po nga daan iti kumpare nga sa bali ti pubraan na. Hamo nga datay asawa na ti pakibiyangan ano di ka dati asawa ti makin asawa na ito yung sagot ko kata kayo. Kasta unay ti panang daydayaw mo kani bakat ko Amin na panang taripado na kada kamba pamilyana Aglalo no nakapal asti nakiting tamatam di maisina Madmadlaw ko dayta ngem respeto at paliiwaklata No maminsan jak kayat nga iparangkan ka ni bakit ko Isumeten di sipsiputam imbes nga tay arak tagay mo Ngem ti madikin ursunada tay panang te-text mo kan kana Ulitan pa'y ti maminsan pakanin kan iti Granada Amuglaunay di ka kontento kini bakit mo Sang petang para saan sanu tumawag Idda pampay ta cellphone mo Ti anos nakit di amakiden naken ka nga agin babaro Maamiris mo kumatirigrigat ken kane bakit mo And Robinson Viernes Bermudez manong June bay kabati mantay gwapo nga kasinsin ko nga ag-birthday itata. Hindi na maimbaga lusin no. And Margie Roham is watching Margie. Mahor, is this Mahor? I don't know. Binaliktad na mga mix na ambulance ko na na. Amulaunay di ka kontento kini bakit mo Sang petang para saan sanu tumawag Ita pampay ta cellphone mo Ti anos nakit di amakiden naken nga agin babaro Maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo Alakadi lipata mong tarik nam kani bakit ko Dagiti putot mo ti asikaswem saan kad nga ni misis ko No di ka anaragsak dim iramraman iti pamilya Dungdungwem ti pamilyam ta isudan tut pagsandagan Amuglaunay di ka kontento kini bakit mo Sang petang para saan sanu tumawag Ita pampay ta cellphone mo Ti anos nakit di amakiden naken ka nga aging babaro Maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo Maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo Ayan
Ayan, this is di 14, 14 minutos laing na po. Kasag bayan tilas 2 di malam, kat madama kay pa lang katudungag. Dito ipagayam yung may sa tata dito studio ni Manong Jun Sariales. Para ito programa nga, Adda kami Manen. Hello kuya po, pag-greet nga po ang family Nagom dito po sa Pangal Sur. At siya family Pableo po ng Santa Ana. Maraming salamat po. Tintin po ng Santa Ana. Oh, kita man Santa Ana. Where is Santa Ana? Kakayan? Adayua. And mano yun, ingkaman para katagiti anak kong agkasarno 1920. Daungan and Rayan Tigulak. It's me, Ben Hasmin. Ingkaman. Can I do that alone? Madi second voice at DJ ko tayo. Chorus na medyo matikaw ka. Manong kablao man ti family mateo dito barangay Sinili, Purok 2, kablao man damanang ko nga Joan, Josel, Judy, Anan, din ang kablao, Jerwin Mateo. Manong kanta nyo mateo balkat, sagdo ni mother ko. And kuya grit ko man, nanay kan tatay ko, isuda Rick Valdez, Margie Valdez, ken dakatugangak, isuda Norma Cristobal, Ramon Cristobal kan amanen, nga ipag kan bayaw ko kuya, ken kakabsat ko. Request ko man, tatay Sirok ti Pandiling, is me Jane Cristobal. And last, para iti-text line tayo, pabati kin na nanay Toria kan Jan San Sebastian nga agpadaya kan nagpalaot bitbit na tayo kaserola aglalako di kang kanan nga merienda. Ni Auntie Toria nga kabsa ang asawa ni Hervasio mga bat ita San Sebastian. Naimbag ang aldaw yo dita. Ken katakati so amanan nagdingag kada kami ta, Ken, apo, dagito'y maulawag sa Mildred, kung natin watching from Quezon City, Adda manon, dang kakantayo ko na. And watching from Athens, Greece, madi mo basit na ganun natag Athens mo, tinakasurat. Mariposa Tagaka says here, hello sir, kablaawan man ni Jeffrey dita, Lanas, apa the Lanas, nga lugar, is this Planas or Lanas? And Lusing Domingo says here, bakit po wala si JM? Ay, wala si JM kasi malungkot ang buhay niya. Ay, napanapo nag-exam isuna, dito gigaraw, and hopefully makahabol isuna for the last hour iti programa. Sapay ko matanong saan, kisaya mo dati talent fee na Anapay, dito kantak ito aya. Ado actually, pero dito kadaanan So, let me try to sing this one. One of the most requested song iti 4-decade duo few months ago. Idi hampela rimuar ni Maulawak Mildred. Dati pala iti number 1 idi. A song called Baby Kinineneng, an illustration of Ilocanos Tatan. Nagbaliwan ti panawen ni Baby Ken ni Neneng sa balin nagnaganda nagrigat pa'y baleksenen pati lang Ken ugali jakon matarusanan awanan ni lukanan nga amuki diya panawen ay awanan day di narumpi ano umisem mapagbingi atay balasang anadamili kalay santupay sang tumakuting ay awanan tingkang isala tababaketen de dititenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanan ti maisala intarayda anusan minti babaket tanu bumalsi ay napigket. Enjoy mo ganti may isa, maya malapta. Nagbaliwan ti panawen ni Baby Ken ni Neneng sa balin ladawanda nuwag kawesda kinurang tela pati bantay iparangda awan ti prenot pagkaakda awanen Ilocana nga ang amuki di ununana ay awanan day di narumpi ano umisem mapagbingi atay balasang anadamili kalay sang tupay sang tumakuti ay awanan
awanen tingkam isala tababaketen de dititenga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intaraida anusan minti babaket tanu bumalsi ay napigket ay awanen tingkam isala tababaketen te dititenga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intaraida anusan minti babaket tanu bumalsi ay napigket ay awanen tingkam isala tababaketen te dititenga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intaraida anusan ti babaket tanu bumalsi ay napigket ay awanen tingkam isala tababaketen te dititenga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intaraida anusan ti babaket tanu bumalsi ay napigket. Minutes before the hour of 2 in the afternoon, and you are still with Manong June alone. Dito lang po kasama itong radio station, the entire Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio, Santiago City, Nagsamid. And good afternoon to Manang Aida Pastor Clinton, to talang nag-online. Manang, where have you been? Okay, usually in the first hour, makikita kung tinagan mo. And Lani Concepcion Agustin says, hello po sir, June, and GM Pakibati po sa Qatar ang asawa ko si Noel Agustin, ken amin ng OFW, salamat. Ayan, aminado man ni Manang Aida ako na natin hello FDD na udi ak ngamin akasangsangpot kung nagapo iti trabaho. Anyway, it's not yet too late, and let me update you Manang. Mark is still on the way. I hope he can make it to the last part of the show. Yan. Apo, nagrigat aging lisan ay apo. Hello po. Ayan, nalpas na kita nga nabasak na tayo. So, that will be our last piece. Our last piece. That will be my last piece for the second set. And I'll be back with more songs and more requests right after I break. Madin siya laki na ng English. So, ngaron, agsubliak, kalpasan iti dagiti nga patalastas.